Geographic Information System manghian Revenue Department Zual kan ram su aom na lai nge ya min sim sia sak china ram nei tu te ta na GIS update jangkai na te chu kan tu le fa te tan po kan om to lo nu thlenga kan ram om na o sam takasya theina ani GIS a kan ram chin sia ani to chuan mi in kan ram lo te an tung pon GIS section a verify masakzel angai awangin kan ram te thwala ka po vel himna chatak ani GIS update fel ani to chuan kan ram data atangin UL pin ram Aadhaar tia soibok chu siam ani anga hei in siam thwa theimia lo ani awangin kan ram ati him le Zual don ani Khuarel chian na awangin ram mel mang alo danglam ani po in kan ram chin le a na chu GIS manghian a chui le thei ani Revenue pass to survey lo vadalu ani chuan anei tu in aram chu a hrichiang tur ani a chumi tur chuan Google Map location data langtelin screenshot aran nei tur ani a location diklova anei tu in adalu ti chuan atul huna da sun le aram ki tur ani mani ram vong him turin Directorate of Land Revenue and Settlement le District tina Settlement Office a GIS section a office hun chungin mani ram pass Aadhaar card voter ID other consent form sign sa taking in GIS update hi ram nei tu zong ten ti vector ani